Dan ni tatang yu dito, Rona. Ha? Ni, awan nanang. Nagkuyog da ka ni Karding Arimwar. Ay, sumra kayo Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pay lang. Wan nga rod Inawagak ni Karding itay ngam din na may baga no anya nga oras ti awid da. Ururayan na ka no ngamin ti desisyon ni tatang. Anyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dang agdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito'y balay nanang. Uy, makaamumot tinjay amam no awanak asangputan na ijay balay. Masaduta kaun nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tata. Uy, taagilibre ka no ti kumparek. Di unay. Tama nga no di untun kabalan ti agawid, tata. Tama ilak. Abay kumasaan. Dahito pa iti inuman nyo, mga podi. Ha? Nek, agapay lang ito'y inuman mo yan. Nangyag ka ba lang? Jay big time akong parim. Tinangibaon kanya, sir. Thank you nga raw, ading lapsat. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo. Siyak ni Gudo. Saan asika? Dahito kadwam ti damdamagak no anyat nagan na. Kwa, siyak ni Karding. Karding gayam tinagan mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating. Di mo pisalay. Suplado. Ay, siyak lang iti pislam ti ping-ping na ading lapsat. Ta saan nakasuplado? Ha? O sige, Sakaw. pagbigyan ka. Ay na. Ay, kaya na. Nagwakay. Anyamot day tarupa mo, tata. Very oily. O sige, panawan kayo, pay. Tasi kaswag dagiti daduma pa'y a customer. Nagdadakkelan na gito'y dua botelya nga arak ngayon yung datata. Sagay sata ka, King. Anya? Ay, jak ka bagalan tatang. Kit no good fortune dayo tamay sabot eh. Basta, ibusin ka. Alata ka kiti. Ha? Ay, tatang. Aran maminsa mo ilakas taon sa mga karayaw. Hello! Ay, inang ko. Ay, may kanin ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May sak nga unano. Uwan ba? Amo ka. Tabas ka nga. Nakaturog matantapugi akadwam. Uwan ka raw. Nabartig nga minay. Siyak, takin ko ko iti da ito'y apag-inuman. Na. Naawis tiriknak nga masidagkan ka. Gapo dita na silap atok-tok mo. Isa naging teresakan ka. Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko, iti may sa lalaki. Weakness ko, ti pultak. Balasang akpay ngamin, si Kangay. Kukwa. Aguray ka man. Agpaiso ka dito magbagam. Kukwam na ito a beer house. Wen, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabiit lang, tairuar ko ti wallet ko. Tada ipakitakan ka. Daytoy. Kitaam to'y passbook ko. Nagdakilan ti karagat yung passbook mo, madam. Saan pa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Gudo tinagan ko. Saan a pultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Kwa. Ada.
Ngamsan kami nga agkasilid. Agdumati silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin balayo. Ha? Wala madam. Mabalayin. Di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akras nak. Ibagam aninong nakway. Wala, day talaga yam. Awan problema. Anya? Iawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wan, kaipilit na si sumuro kanya. Na-inlove maganya akong karday. Anya? Kasano nga ro din ni Nana? Ha! Makamo di na. Pasurutak latan ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na kardeng. Tatang. Ay sus, kitaan nyo Taamangan no delikado taramidan nyo. Ha? Saan? Pagbigyak latan na. Ikuyog tangagawid ka din. Ngam ijay balayaw di pangidiritso ang tarengwa na. Kaamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya? Ay sana? Diyak kaya tata. Amangan no agatap ni Rona kanyak. Anya? Malamalaya. Ijay balay garudan. Kipapalan ni Madam Melissa. Itala sumangpet ka ko daw. Dua nga aldaw, adi ka nagawaid. Sino day taubeng akaduam? Kwa, anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isugay inanak ko iti bunyag, idi na iran lang awang ka iti. Ha? Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kahit natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko nga. Kaya nakakanumag am-am mo. Anya? Oh, Melissa, agmano ka kanya antim Asofina? Waninong, agmano ak Auntie Sofina. Upanak man gudo. Ay sos, saan mabalin? Sa mga numakita na tati asawak, Melissa? Adda ni bakit mo ijay likod ti balay nyo. Agsibsibog kadag iti mula na asab-sabong. Alan uban akon gudo. Kaya't ko ti agpaubakan ka. Libre ti inumam nga arak ijay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na. Siguro. Ubanak man nga rod gudo. Nga ro din. Umay ka, Melissa. Nagmayat gayang ti mauba. Nang Rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo day walis nga. Nagpauba akin ni ninong ko, auntie. Agpampambarba to'y anak ko iti bunyag bakit? Kaya natagpauba. Apay, manot tawan ni Melissa, gudaw. Ubing pa'y day bakit? Sa nga pulong sa laktawan na. Sa nga pulo nga, imposible Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo matiubing kan saan Ay na, ubing pa'y nga raw. Iso nga agpapaubba pa'y lakanyak. Bakit day kayon? Agin uubing siguro Kat no natanganan tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas niya bakit? Nakalas ti itsurain nyo itay. Inubam day dya babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga ro di tibot niyag. Di mo ko mapagimunan, di ubing. Agin uubing nga Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imulang. Ninong, nasakit di saka. Ninong. Asas, abay nga agpilay-pila ka. Ano ta sakam? Nasakit ninong. Anay ka. Jak makapag na. Natudok ka dahil, iwan niya. Apay,
At darayo mamaw si ka, Melissa. Ha? Awan, auntie. Ay, di nakawagan iti antay. Taoray basit ka. Madlaw nga dan idad mau. At dan kurat-rat tarupam. Ha? Subi na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba, anak ninong. Nasakit ti saka. Ay, di ka agpaubay ti asawa. No nasakit ti sakam, agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka, akon di paubay ti asawa. Alala, umay ka Melissa, ta agtugaw ka dito yung sofa, ta ilutek ti sakam uan. Uwan, ninong. Hello, Tatang. Hello, Kardeng. Agrubat ka tayong tamarin agsat. Ha? Sapay akong kwartak, Tatang. Sat ti makamaw. Basta agrubat kan. Sige nga rod, Tatang. Ni tatang Jackie nasaritam iti cellphone, Kardeng. Wan bakit? Nagawa awis. Mapan kami kano ijayili. Anyad ko nyo, agbartag kayo manan. Saan? Income lamangan iti restaurant. Ilibre na kano. Apay ngay asikalat awisan na. Da kami ngay mat kininanang. Ah? Ay, kwa. Itik outang da kayo tulaan, Rona. Ibagak kini Tatang. No kasta, nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manakaw. Wala nang, inawis ni tatang ni Karding. Ilibre na kano matamangan ni Tiruar. Patpatsaw. Mapandaki di manan aginum Ha? Kasla di kapailan na iruam ka dagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, patpatsaw ma restaurant. Wan nga rod Ni tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di mat asawam Di na pa'y amaw apagkadkadan mat di amam. Nanang, Inawis dalaan, mapan matadagosan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tajak mo't ida nasang putanan ijay balay itay. Napanakla ijay istor. Ngam awan damot tan idi nagawidak. Di da pa'y nagpakada. Ingkuyog da nga ta dya anak na itibunyag. Wan siguro, tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no agsublimanan day jay. Tadapay mo't ladagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura ko. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaubaki dyan kini tatang mau. Aniya? Naimbag no saan nga agipulong ni Karding iti asawam, gudo. Saan? Biniling ko, Melissa. Nasaya at nga rod. Ay na, nainlabak at talaga kan gudo. Kaano nga'y ngayatan na. Kaya't naklat taaya nga uray adan asawak, Melissa. Sinaamon ni bakit mo, tadatantiag din na. Anya? Ay, sana mabalinan, Melissa. Diyak magkaya nga agladingit ni bakit ko Kaasibay, sapay adda sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rodlatan ati umapapal. Sana bali, ta kanayon kami nga umay dito yung beer house mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw di jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Okay, sikat ti matungpal gudo. Basta ibingayan nakmat iti oras mo Well, kanayunin may ti umay iti manugang ko dito. Sige, sana bali. Talibre ti inuman kan pulutan nyo dito Agyaman ak, Melissa. Awan anyaman na. Basta parakin ka. Ngamin, love na love ka, gudo. Tatang, nainlove sa mo tunayan ni Melissa kada kayo. May amain lab Karding. Tapno libre ti siya ta iti beer house na. Nagmayat nga ro, Tatang. Unlimited ti shot ta ijay. Pati pulutan ko na maabaraw. Un nga ro, Tatang. Basta di ka di pulpulong kininanang mo
Tano ipulong lak. Ibaga mula asikat yung mga sungsungsung kanyak. Anya? Runa, ikam ka din ni Kardeng iti kwarta apagin inom na iti arak. Saan mo't nanang? Iso nga rod adya kikikan, tamok ti kinaurur na. Nga milibre mo lata ni tatang. Awan mo't kwarta ni tatang mo, jak mo't ikikan. Anya, nikat pangalalaan da nga iti pagsasyat da. Day tangarod ti pakas da awak. Tauray awan kwarta ti amam. Makasyat mo't lata. Agasam, minalam ti ipapanday jay ilay. Pasaray parbangunan no agawid. Awan nga rod Pati ni Karding, problema nga rod ti asawak. Tagpadadamutan nga ur-urkin ni tatang. Kari-akari adinan ulitin tagbartag. Nga mawamutlat at matungtungpal na akarina. Ay na, nagpadaan dan ay iti amam. Iso nga agsagana ka man, Rona. Tanurumwarda, surutan taida. Bumabakan, Melissa. Tanak-tangalan tilupok amang saksaklot king ka. Sana kay anauma ngagpaspasaklot ken ka, Gudo. Sikat talaga. Nayunan nyo ti pulutan nyo. Tagpaluto ang iti special apulutan nyo. Karding, agsao ka mo na. Nakaululi makadita. Awan mo ibagak, madam. Amukod. Kayat mo ti adda ka sarsarita na. Kayat mo ti adda mo't ka table na. Ay. Agdaya, madam. Adda. Mabit laang kaya bakti kabsat ko. Ha? Kapsat mo? Ay, oras sana, madam. Saan ako nga mangi table? Balasang dayjay akabsat ko. Napintas matlakas kanya. Sana, madam. Sana. Okay nga rod. Ano sam nga rod ti umapapal ka da kami kinig, Gudo. Saan ka di, Gudo? Ay na. Agak ka lang, agak kanyak. Melissa. Tay. Sasama. Kunak, tukay ka. Nadama di mo ka kasamak dito'y gudo. Bakit? Dito'y gayam tayo yung yukin ni tatang Karding. Bakit? Na yan ti kastala ngayo iti dayta babae. Anak mo iti bunyag kunkunam. Ngam babae mo't gayam. Nagkil na ti panangagak nakin ka. Bakit? Ni Melissa ti aking kuko iti dayto apaginuman. Saan ko babae? All bound! Ang mala, sigay. Itad kon ti wayawayam gudaw. Aramido mo ti kay kayat mo. Agsinatan tapno na waya kayon iti dayta babae. Saan asufin na bakit? Di ka kadagsasaw iti kasta. Sikat ay ayatek bakit? Ulbod ka mat, Gudo. Kunam asyak tay ayatem. Kunam asyak ti pilyam. Kunam asyak ti denam. Kunam umakan iti agat bakit nga asawam. Ngam ita kasta ti bagam. Makitam ti kasta nga ibagbagam gudaw. Saan apo doon ita? Kat no daw-dawat na pa'y amabalo kumakanaon. Di ka mamagamit iti istorya si Melissa. Saan atila magbagam? Agpay sumet. Imbagampay ang dod ti asawam. Saan ngagdigdigos ko nam? Anyo? Saan apo doon ita bakit? Di na mo pataksin na iti asawa, Melissa. Nakamutay! Pinadakisnak ni Melissa ken ni Sofina nga asawak manang biyanang. Iso dandaninak sininaan ni Sofina. Naimbaglakit din tanayayok matlaeng kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Iso ngay nawat kan pinakawanak matlaeng. Alakastan to'y pagayam mo, Gudo. Narigat nga mentag dardarasudo sa kunada pagayam Gudo. Sakbay nga giwayat tayo iti addang panunutan tayo pa iti maminribo. Numayat nga tatibo nga nawon no saan.
Tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Nala, itultuloy mo tagsingsingpat. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam gudo. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Hello papagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod, kanipagayam tayo Zeni. Sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na kumablaaw tay pay. Manipod ka ni Raquel M. Natividad kayat nakablaawan ti pamilya na. Ijay Pinto Alfonso Lista Ifugao, manibog ka Natividad family. Manipod mat ka ni Dominic Manibog, shout out ka ni tatang na ijay Angadanan Isabela, ani Gilbert Manibog. Hello kada kayo amin. Kastiman ti surat ni Pagayam Zeni. Dear Manang Biyanang, adanay lepas ko a kurso, nakapasaak pay iti board exam. Ngam si madutak nga agaplay iti trabaho. Gaputa pasig a big time dagiti na boyfriend ko. Tauray saan na gwapo, bastado ti kwartana, awan ti palabsag. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas mo ta cellphone mo, Sene? Kat syempre intan jay nobyo. Tay baro amodel day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama-amuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol. Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamuam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At kiti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alab na lab ka kat nga oray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka na. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka orli, my honey. Lab na lab ka mat nga oray pangit ka. Ay, agyaman Angem, mabaling ka di. Adi mo sang kaibalikas. Dita, pangit. Tanagalas adenggahin, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kahit. Isa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag di kapsat mo ijay abraw. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abraw. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Idi pa'y lang amain nga bagbaganakan ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka agkirain. Ay na, nagrigat taga abroad. Ay, di ka katagyaman, taadda di kabsat mo amang tulungkan ka. Di mo mat nga rod ipakat tinadalmaw. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadalmaw, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mat. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man, kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problema ti pa nagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak, tanakdak. Ha? Ay, baribar ti pa nagsungsungbat di anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na,
Anak mo day jay bakay. Iso nga ano samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw no talaga adi na kayat tagtrabahaw. Wana, ngam sayang jay nadal na. Ay saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta dami ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno at pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon pilik. Anak ta ni Sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday, tar aramidan na. Anya ati madingar aramiden na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ti ayaten na. Ay ayaten nga. Saan na nga ay ayaten day jay? Jay la kwarta na tinayat na. Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, adu ti kasta bakait. Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakarbangan na nga agayat. Uray mo't dagiti awan itsura na Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti Lakay abaknang. Ngam iti na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na sininaan nan. Iso nga amu konti style di anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw, my love. Intong Lunes pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildoyo. Di ka pa'y laumikat, ijay. Umakar ka laangin iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanya ngayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswildo. Winangam agkaradilay mo ti swildoyo. Asino mo ti sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada kanayon nga da. Sapay ada kayat ko agatangan. Adda nyo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi jay, mayat ta original. Ay, kagatangan ta, alam. Ha? Adda kwartam di ta aya? Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga rod. Inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal kasi ni. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kasi na, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. Nujak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang dami tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Uray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene? Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Uray saan ang agtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Uray saan mo ngay ayatan. Basta big time sige kiti. No kasta. Di mo ay-ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo. Ano da kwartana? Ang amnawan maitad na kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga! Asino jakin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan. Nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, jak lang pagarup nga dagayam uncle mo big time. Katwan nagkapoy di abroad. Balikbayan. Baroan no balo? Kwa? Balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay? Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Jak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw mutan. Agsublin tumanen inton bigat. Kabsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yung hinga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho.
Agawid aktong makaurnungak, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagngina mo nga minti abang mo dito kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigpit ko day siya anugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki day. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siyak gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalinti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng tirurwarta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arun mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Ha? Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo ta na pimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na kakseni. No mabalin nga bin kat di na kaya't amakiin na yatak. Ha? Kagura na no makisiningidak iti chicks. Anya? Patpatger na nga miyente ka na ka. Iso medyo agi mo no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kasta gayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay kwa! Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ha? Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Ha? Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Ha? Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Ha? Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din? Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anak kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day chay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy prin mau? Talaga kasta, balasang akmat. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboy prenan. Kan at least, sininaak pa nga imuna ni Orly, sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngamin kasi nilana ni Sinay. Ama mo ka nagbasulak ang kana. Intag ko maami kaya na. Ay, ipag-asim parok. No, niya ti pangadeng ti anak ko ako, respetuam Mga mintiyan mo ka nagkurangag, wano nagbasulak. Kalamilat ng embrinak. Ay, kaya naman siguro ati maki-boyfriend iti gwapo. No, taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, barok, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontra ti desisyon ti anak may.
Iso nga awatam ko matigasat mo kan kuana. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay ko nadangaro din. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti ko namkit day nabakbak nang siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di jay nakta. Bilibak iti kinawais na. Kas jay ati babae. Amo na nga usarin ti panunot na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon na dago saan. Agam amudan tao. Kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon da iti dayalakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kiniingga. Kaya nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ama kinubya jay ulitag na. Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay ngay aparitan na ama kinubya ni Carlito. Kumaano anak na? Basta tumpalan talatan timbaga dya anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulit ngay bagasa ini ha. Di mo'y bagbaga ka ni Inga, di mo'y papan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adi na kaya't na makinobya ka. Kun may saka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapod kan kay ti kayat mo nga aramidon. Very close ngamin kanyak dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang na iti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Hayayatan kasi hindi. Amin na hidabam. Ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, huwa. Inton umayatawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukas na. Napan ijay mol ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay magtimbaga na apapananda. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulangan. Kat agyaman na. Adda, nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga ka ni Dibidam. Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Tasaan apod no dayta. Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Ano nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito'y mol. Iso ayak kayat apigsaan ti boses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Ay, sus. Carlito, anya ti kayat asawan dahito eh. Sorry, ang puno ting paganinga. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon mi. Anya? Ang di ka manalagan, tas sikat ti pilya ka. Patsya ka di na kung kayat ningga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga dagpayso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay.
Taapay nga inlimod dati relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurian niya't mapaspasamak. Di kan to sinaan, Carlito. Sapay ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapnaawanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita ti may papaniti da itabanag. Mangantakit din tanihil lumami. Ulat po, Paikay! Sa bali manan ti babaeng Carlito! Ha? Sino di tabagat? Ay, kuha! Mapanakot! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabit lang! Urayan na! Garanggan dyan ka, babae! Hindi na pumuntan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni dasawa kin anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Ha! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagon di asawa mo! Kastao na yakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito. Tasaan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami nakikita kaniing gagayim ko. Tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak, nagpatulong ako ni ti kapsat ko kat nagabrodak matan. Kat adak payla dito abroad, nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zeni. Ala pagayam Zeni, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundaway itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zeni. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Paskwa iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat nga intay ba sa itakat manipod kanipagayam tayo abeni, saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay nakablawan tayo pa iti pala si family di Tabugyas Benguet, from Abnel Sipaka iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Beni. Dear Manang Biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan tila nga. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna atol, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan alalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat ti mangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apayakastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga roden tagsalaysay tap numawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak tagsalaysay, idinaklonak ti kaunaan, anobyak. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain, ay na, tingkaw. Ay na. Ala,
Apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Ah, Makaisa, makmat kan. Ito bigat, agpasyar tatag dikta. Rambakan tamot ati umunang aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Day tangamin ti kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na naggapo iti pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawid ang. Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay... Nakachamba ka, anak ko. Ha? Apay, nalaada ka di unayin na may dilig itinobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawa na panagdadatong ko kang kwa na nga eh. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Ure adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararam ko iti silpaw. Kita inyo nga. Kaya na siya may lakanyag. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Kanya day tangay, Diana, hanay. Jak amuno kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan numaupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Nga dahi ta, ha? Kaya iba ka ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan, ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok ijay bagyo. Saan ka kadi maupay kanya? Saan? Apay nga maupay, ha? Basta nagsina kayo na, ha? Uwan, Benny. Nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Di uray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat kagayang, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Uwan, Benny. Ay, agduan abulan ti sikug ko. Kinalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan matgayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Uwan. Ay. Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmanutikas kan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny. Di ka matagtagtagarin. Agsao ka mat Anya nga iti makunam ita. Ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna kang agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak ka natagam pagay. Agawid ka adagusan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradaan. Umuna kang agawid Anya, masikog ni Diana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Kaya ti agapit iti saan ko nga imula. Anya? Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para takopa lang. Di uray sa nga pulo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. Kahit naimbag ata yung puno na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam.
ngaraw. Minanay baglaki din. Nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkadak. Ay gawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka itius to ha. Tado ti babalasang ijay. Gawin na insan. Talaga ngay purma man itius tao. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin sana. Ta inak pagpapukais. Di ta pa awit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talam. Uray no bigat tantong agawid ang ta makisala ta pa ay. Una, kakaisa una baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiam bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy, aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas ng paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amuken ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan insan. Ha? Apay ang dapat kabsa na. Kaya umamay, tayo buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lakta matigasat mo kan kuana ha. Tayo ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya gayam ni Susana. Ay, os tayo niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, nabaw. Marik nagkagayat ako ni tiday ta babae. Nagpintas niya. Kinmadlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ha? Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay, narakop na kunyaw. Ay, kanya pala ko ngay. Arako po, matanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanoy. Danubya, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklon na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday niyay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama may turag nagdatong kang kwa na. Nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy nadagos ti sumba na. May kaduan anubium dahi ta, binay. Asawa nga ro dahil. Tatmo saan nga susukat, inubya. Kawang ka din. Talagang asawa ko ni Susana. Nimbag dayay, tabalasang. Sana kas ni Dayana, masikog magayam. Plano nagpalukwan, ti loko a Dayana. Nimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kinuray saanin na nasinaw? Basta saan laga ang masikog, akas ni Dayana. Maklong ko dayta. Basta ayatan nakmat iti nakudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, si ka maggayam ti sarsarunul, insan Benny. Ha? Sumipngit nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapay bangkag mo. Wani insan tayo, insang buko sinibugan, dagi mo ulak ka na tayo.
Naggagat ka matan insan. Nagsapa ka arumwar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawid. Talagan sa ayor urno nga munti pa nangasawa ma. Ewan na, tapno makaasawa mo insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasar ka. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ije lugar daw. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita ama. Tamangan no maliwayam asarungkaran kasinsin. Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni ipagmo, insan. Ada problema, insan. Problema nga? Ada namuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipagkaw. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipagkaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Isu mo ilasag paminsan na makita ka da kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalan ang tikay kayat na. Wano makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. Iso baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamaging baga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara masakitan ka. Inggagara? Apay, naumakan binay. Di ka bagararaman. Naginanak pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan, basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, tatang. Nadidigra kao. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay sige. Umunod ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kuntay kasarkaan ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to pa'y agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. Ay labyaw. Ala. Pinagbatamatan tinakulap ko. Amangan no makita data. Kay batanday tao. Yaging gaadi na aklunan. Ori makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mat apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta. Agayat kamutang kanyak. Ala na? Aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno
pay iti agpatnag, Benny. Sigurado ka, Binay? Asawaam ni Ispay. Huwag nga ron. Apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga minpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga mininanay. Piso akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kung insan Binay, nanang. Wan nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Jak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Gininayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kati pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da nabiru ka maun. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, Uncle. Una naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Una na ngagsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, Tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Magpalpaliwawan ka. Ayan nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ano na ita sasawumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay kas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Manjangay! Da kayo at mga kasarkan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige, Tatang. Bye! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno reknahan da may timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabay tinaramid mau. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasakit ngamin tinakam ko ay tinaramid ni insanggaw. Inggagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna matakas jay ti ugali kan trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay ay. Day tagayam ti pagsaksakitan tinakam mau. Amo na! Imposible di na mau. Mamati ka mo ka. Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli jay bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaka sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ay, kwa! Ipakawanan na ka, nana! Nga masapon nga linipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa! Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Nya! Ay!
Ti amok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat naggidawak iti pamakawan. Iswa na awatan nak. Kat dinan impilit ti bagina kanya. Aklunak anakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, no pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti balas-balas. Ala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanen yornos para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo, amen.